Alo? Da? Dobro večer, gospodine ministre. Scenarij sam dobio od Gordana. Ja sam njega znao po čuvenju, samo pričali smo o njemu kako je interesantan glumac i jako interesantan čovjek. Vidio sam scenarij odličan i uloga mi se strašno dopala i to je prvi razlog da sam rekao da pristajem. Glavni tužilac, ta uloga koju sam igrao, je strašno interesantan karakter. Zaintrigirao me on. To je čovjek koji godinama je blizu vlasti, ali to je čovjek koji je, dakle, napravio puno kompromisa u životu sigurno. To je čovjek koji zna mnoge tajne državne. I to je čovjek koji u jednom trenutku odlučio da ide do kraja. On je vidio sve, on je vidio svašta. On možda i zna ko je ubio Đinđića. Ali nije tad imao hrabrosti da to javno kaže. Mislim da me neko prati. Taj istražitelj sada jedanput postaje kao neki super detektiv, jel? Koje smo gledali onako, kad smo volili te filmove američke i francuske, jel? Ili ovaj mladi, taj što igra Gordon, jel? Jako interesantan karakter. Postaje zaista jedan aktuelni filmski junak jednog dobrog krimića, jel? Akcija. To je ono što najinteresantnije u ovom filmu. Kad on sazna ko je taj mali, ima jedna stvar, da on zna njegovog oca i da on zna da je taj mali iz jedne dobre familije i da je taj mali jedan častan momak. Tako da je njemu taj mali žutokljunac simpatičan i on ga želi da ga ima blizu sebe, da ga ima na oku i onda kad ga prekorava i onda kad viče na njega i onda kad mu sve rekao ili ga ošamario, ne znam šta, opet vidimo da mu je drag taj mali. I to je važna stvar, to je onako baš filmski super. Što je bilo? Jeste našli? Jel češ tako ti? Gdje je Remi? Uzmi trojicu momaka i odmah dođite po mišljenju. Mislim da će biti film dobar i da će ljudi voljeti gledati taj film. Ima napetost, ima intrigu jednu, ima pravu zanimljivu filmsku priču i neće izići s dosadom iz kina.